Fiana boga kana mo. Lo luka o lute o luwuga. Bantolo nu ma ko be nema yani eyam. Alunu eya ne terelu epia bumyo eba me yani eyam. Nu ma gbete ko na ni ana be ko. Pia gbode ya betne kime yanyo eya. Pio pio ka babe supolo ega sasu kwa uwe ene wa wi yone yo be ko pio pio no ewa mi mo babe do. Pio ka be koko na de le ya lo abunyo we am. Mswa na we da genu amana. So pio ka babe yira bu na ni. Bale ya ka no ne wa wi bako lo ko ki abunyo we am na de le ya lo lo no do abunyo we am na de le ya lo me yigbe nu ke me do wa mi ni e am ohun ya do ke me tok do wa ma ohun ya tok all those kind wa ma no no na le so lo wi e be ka no ne ya bụ gbode ya ka edume ya eduma enyuma salune sa o ina gbenu sa ambalo wi salonu na ya lelo wa okome ne na ya do o so akwa na di onu ina ya do wa me olu ina olu etelelu esa ne lo wi ya olu be yira bo na ni ya gbode ya ka edume ya saka anu ene lo wi kwa na lelo ya bu yo wi ama oyirabu nani oyirabu zuwe yirabu bo pio pio bui ebu luka bu yirabu no umne so no mo bu kanu ne bu nyongo kona le walo so inani e yama lo nyongo ina do struggle ba ina gbedum ke ba do sabalu ne sanuna le walo ba le ya gbetam azin company yizi bana erede sinyatan ba le ya gbora no be na siralo so sa obia ep ziko onku eadi okomelo ne ya ina ya dowa sana ronu bunyo oya sai obianage emnage zine ya de bubu okolo ne ya ina ya dowa menne ya ma be yira yi komo pioro mi ngo wanare lu lona bunyo oya ma esa no wa ko wa da aba on olu e oluka o lute ewe be yira bu na ni lole saka nu ne onwi ya olo no do problem eno winya pi o so bu dana ki to bare ba ko ene ko me bui me de ya betne ki dume ya no be kanu ene winya ma ebu birabu and no birabu ene bu de obe kanu ne winya ma now the same a magnitude eso e ko wa ko la lonu so pi o so na gese o da na yin na ge bu na ne ko no me kwa lo de ya bari ma kola ni eyama na do work osana na do work ke sangbe alebu do lo de e bo so kamano ni lo winya e fo ba we do that day e dan yigbe no abe tin e so lo be mu e dan bunyo de kene ke yira ke be lo that day comme ko be cousin do na ma so de wa kokko la yakin wa de kin akin o yira bu nani no me ko alo de ya bari le bodo me ne me sango me debu na do work o ere do na ko me sanga yina ga bu obu ale era kana then ototo sapod me bari gbese bari so ko ne ko me nu e me ko alo de ya me so ere ba ke buwa we birado ere ba ko so sang so ko ado me bari e alu badawe agara kara badawe alo nu nene me ya alo esa ani na de abazin birade no so ko anu ama no ma enu ko ida tema bu yi tanga lo elo alu fasting onu ko tema lo ke gbese bari do e anu lage fasting na de no adi akizin birade o yira bu na ni come no be ko ya lo de ya me bari alo me bua be bira no be ko do na do work do ama pia na wo gaye no na mai do shia na ma na be ko pio miongo e ba toga e bi ebu edem bi ebu Port Harcourt bi ezizike e ba de ama lo gbite lele enu ado ko ba toga na le lu no le do gbene po edo lo alu edo ezike lo about 90%
or 85% enu ado pia ne ya ni eyama sapio edo ne ya toga enu pia waka enu pia wate be suega sawasu kon ene ena ado ko bali atebu agadum bagbitam banamwe pio abasitam alu etelelu no le apelo ki begrade ba ko la bana basua so ana de la bana basua ba bawale menu be ko e be ka bu bie ya lo de ya ko lo nu badona de le wa lo wa lo nu na wa yon ne fia wa ko le aba badamina bona te du ba urana ge du fia wa ko bale awa nyum la bana nyum bale akere ko ina wa do wase bana suma loke wa tere lo wa tanga te abo lo wa ka kian o lo wa te egbe su po ga so ko lo nu wa e wa kama no ne ya o lebe o ne na ge ebu ende wani pota ko da o ere ba ko ndi sa yira sa beko piolo miongo ba duma salune ba nyima lune so for that kian mo le ado expect a return of investment yes awa because maybe o wa kuma topa basa topa sa na mo tan so ma bi tanga lo edede ebu ilu kana bu ya danu mako nu mako mana de isa ina mako lo alu ya wa miongo egbu miongo na ba ebnu mana ge ya so ina to okwe na go ka sa bi lo ale ya elegezin de due to be rabu de sang saba be su epolo egan sabe su kamanu ne ko wa ne ko ba ko la do kainu even paka e alu bible akona ge ko me po me alebu egan lebu imwe uwe eson su egan ma su ko anu lo u e abuyan we ama ele abu egan lo dum e abu egan lo dum e abu egan lo lu ne e abuyan we ama ana ge abu egan lo le lu lo nu e abuyan we ama ana ge abu egan suanu bu isu bu egan esu kuma lo ani abu suanu ebu isu bu egan sasu kuma lo bu imyo o la kan yo kan na de sangre su kuma se just we mu we ya na de just mu we ma bi kone epo le bu egan somebody be dem ni be no adem abe le bu egan na su kuma let there be this abele let there be lightly let there be this aledowo so suwa lo nu ama sasu mebe e ani e ama suwa lo mu we ama mebe e ani e ama biba bibuika bibuite elo upcoming mothers ele fathers e ba akin e ani e ama gbana to lo kama sabu isu enu anu alu enu e abeten kidume e anyo e ya buya su buye gasa su ko poro nu sane bu miongo ere ba ken bu ibirado ta de wo bu isu awe pote e wa so zuma ba toto sabale rage bolo so wazu na be ko banana su ko bado e poro nu dan lowe kanu wane so wa kanu ne lo kanu bi awanyo lo banana abunyo esa sidake lo se pote wa so zuma ba ya to la gesa ba ra ge pin ba do daddy pin o mommy pin o uncle pin wa kanu ne lo bo lo buya lo upcoming fathers e ani e ama the upcoming mothers no wanu an lo piano atena ke dume e anyo e ya do ko bo lo da konne e di generation e alu ko kenu ama le do anyo e ya e na ama buye kwadu nda be ko da Peter tamna mabari ni ganani buya